Kamu minta kepada seluruh masyarakat Blangking yang na rencana puasa singa uro nyo kajian bedah untuk nak makan makanan sahur dikarenakan jung kaji dinyo poh beut bah segede kepada seluruh masyarakat Blangking yang na rencana untuk puasa singa uro nyo kajian bedah untuk nak pajuh makanan sahur dikarenakan jung kaji dinyo poh beut bah. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim wa la yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa athi'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladzina zalamu min azabi yaumin alim hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun